svima, danas pravimo povrćnu pitu. Za današnje jelo nam je potrebno 7 jaja, jedna paprika, pečurke, crni luk, paradajz, malo maslinovog ulja, malo čilija, so, biber, jedan brokoli, 2 kašike pirinčanog brašna i malo praška za pecivo. Prvo ćemo da iseckamo svo ovo povrće. Nakon što smo sve iseckali, prvo ćemo dodati malo ljute paprike. Malo maslinovog ulja. Malo soli. I malo bibera. I sada ćemo sve to da promešamo. Nakon što smo sve promešali, sipat ćemo u pleh. I sada idemo da pripremimo jaja. Sljedeći korak je bio da odvojimo žumance i belance. Ovdje ćemo sada uzeti otprilike pola kašičice praška za pecivo. Zatim ćemo sve da sipamo u ovu veću posudu. I sada ćemo preliti preko povrća. Nakon što smo malo bolje promešali, sada ćemo staviti ovu rernu na jedno 200 stepeni, otprilike 20 minuta. Evo kao što vidite, pita je gotova. Sačekat ćemo jedno 10 minuta da se ohladi i onda ćemo da isečemo. I došao je trenutak da isečemo ovu pitu. Izuzetno je mekana.
Nadam se da vam se dopao ovaj recept. Pišite nam u komentarima i vidimo se sljedeći put. Uživajte i prijatno!